Dok su u Evropi veliki rat polako završavao, za jednu veliku grupu srpskih vojnika pakao je tek počinjao. Hiljadama kilometara daleko od otadžbine, zaglavljeni u beskrajnom ledu Sibira, naši preci našli se usred najvećeg haosa moderne istorije. U drugom delu ove naše velike srpsko-ruske priče na Patreonu i otkrivamo razne stvari, recimo zašto su Srbi i pojedinci, ali i čitavi pukovi, izabrali stranu koja je već tada delovalo potpuno izgubljeno. Šta je Srbe uopšte nateralo da ostanu u redovima belogardejaca, admirala Kolčaka i atamana Semjonova, čak i kada su svi ostali razbežali? Ovo je priča o vojničkoj zakletvi koja je bila iznad života, o ljudima koji su čuvali čast u trenutku kada se čitava jedna imperija raspadala u prah. Drugi deo serijala Srbi u Ruskoj revoluciji je upravo objavljen. Nastavak istine čeka vas na Patreonu.